Riyanti Ndleve hi ku lowu i Nongonoko Buku Yini. Muhumelerisi kuri Armando Mhlanga. Vahleri i Bishopo Karls Masuke na Bishopo Americo Wati. Kasi amichinini hiri na madisambitsi Nkuza Mkhambani. Hingo hite Rixile varhandzi vaseketeli va Nongonoko Buku Yini siku ra namuntlha ro saseka swonghasi ka Friday wo tala hi tintswalo wa ti 21 ka April 2023. Ha mi pfuxela hina va Nongonoko wa Buku Yini hi ri avuxeni tindhawu hinkwato leti mi kumekaka ka tona kusuka kola tikweni ra Mozambique haxaku na hi ri kona, tikweni ra le Swaziland, tikweni la le Afrika du Sud, tikweni la le Lesotho, tikweni la le Botswana, tikweni la le Zimbabwe, tikweni la le Malawi, tikweni la le Zambia. Hi mi pfuxela hinkwenu varhandzi vaseketeli va Nongonoko Buku Yini. Mutshami wa xitulu wa siku ra namuntlha loyi a haxaka Nongonoko wa Buku Yini a haxaku na ri kwala dorobeni ka Xenxani hi yena wa ntolovelo Bishop Karls Masuke. Hi yena loyi a teke namuntlha a mi khomele Nongonoko lowu tanihi masiku hinkwawo lowu nga ni nhlokomhaka leyi ngi hi ni va Mariya vangaki eBibeleni liya Nova Testamente hi khomeke xana na? Hi na va Mariya vangani eBibeleni xana na? Hi nhlokomhaka leyi hi khomile siku ra namuntlha na hi ta ni nhlokomhaka leyi ya ha fambelana ni leya vhiki ri nga hela hi kwehletiwile vayingiseti va ku kula hi endla part 2. So part 2 ya yona hi ndlela le namuntlha ya ku kombisa ku hi ni va Mariya vangaki eBibeleni xana na lava hi va khomeke loko hi ta va hi vulavulile hi Johani, hi matimu ya Johani, hikwalaho ka yini a zwa a kumeka a ve mudyondzisiwa loyi a rhandziwaka hi hosi ya hina Jesu Kreste wa Nazareta xana na? Se hikwalaho a part 2 ya hina siku ra namuntlha hi taka hi khomile hi part 2 ya mayimelo lawa ya ku hi ni va Mariya vangaki eBibeleni siku ra namuntlha hi leyi taka hi khomile nhlokomhaka ya kona ya nkoka swinene varhandzi vaseketeli va Nongonoko Buku Yini tindhawu hinkwato leti mi kumeka ka tona. Na hi nga se pfula minyangwa ya hina hi qala mintirho ya hina leswi hi ngo tshama la tihofisi ta hina laha hi lava ku sungula mintirho mi ta hi pfumelela hi ta ni xikombelo lexi hi taka na xo le ka n'wina vayingiseti xa ku pfula ku hi hundza hi laha ko ya kombela ka Xikwembu ku xi hi khomela timinete ti nga ri tingaki leti hi nga ta va hi ka hi vulavula hi moya lowa ku kundzima ka siku ra namuntlha. Tatana Xikwembu xa hina, wena Xikwembu xa tintswalo, wena Xikwembu xa ku lulama, wena Xikwembu xa ku rhandza vanhu hinkwavo, hi ri hi kona ka n'wina siku ra namuntlha hi ta ni nhlokomhaka leyi ngi hi na va Mariya vangaki eBibeleni. Hi kombela moya lowa ku kundzima mi wu ehlisa le ka hina ni le ka vayingiseti, mi hi hutela moya wa ku kundzima hi tala hi vona ku hi haxa mhaka leyi ka vayingiseti va yi twisisa hi vukheta. Hi vito ra hosi ya hina Jesu Kreste wa Nazareta hi ri khani mambo, amen. Right, varhandzi vaseketeli va Nongonoko Buku Yini siku ra namuntlha la sexta-feira wo saseka swonghasi dia 21 ka April 2023 na hi yona hikwala edorobeni ka Xenxani hi kwale hi haxaka hi ri kona. Nhlokomhaka hi yoleyo leyi hi mi khomeleke yona leyi vutisaka leswaku hi na va Mariya vangaki eBibeleni xana na? A hi ngheneni mhakeni ke varhandzi vaseketeli va Nongonoko Buku Yini, makreste ya ku rhandzeka hosini, valandzeli va ku rhandzeka hosini, vapezani va ku rhandzeka hosini, vamakwerhu vo rhandzeka hosini, hi ri namuntlha hikwala emasungulweni ya mhaka. A hi ngheneni mhakeni ke eBibeleni loko hi ri tamela hi ri dyondza eTestamenteni leyintshwa yi hi hlamusela na tibuku tin'wana leti hi ti khomekela ta mintokoto ti hi hlamusela hi na ntlhanu wa va Mariya lomu Bibeleni ya Testamente leyintshwa, kumbe 5 kumbe 5 wa va Mariya hi lava hi nga la vona. Mariya numero 1 i Mariya mana wa Jesu wa Mujuda ni nuna wakwe a ri Mujuda wa Nazareta enga Josefa la a velekiweke kona Josefa. Yena Mariya a velekiwa eJudea a Bethlehem wa franta wa Juda.
a hi izukulu wa ka Davhida Mariya loyi a nga vutiwa hi Josefa a tala moya wa ku kwetsima na va nga tivananga a bebula a hosi Jesu. Ndzhaku ka leswo mintokoto yi hi hlamusela leswi. Mariya ndzhaku ka ku bebula Mariya loko a chadile na Josefa va yile va veleka 5 wa vana na vana vambirhi, laha swi vulaka leswaku a va fani a va le mune a van'wanyana a va le vambirhi va ku 6. Hi leswi hi swi khomeke nyamuntlha hi ntokoto wa va Mariya laha hi nga navo va 5 ebibeleni loyi hi yena Mariya wa ku sungula. Ndzhaku ka leswo vuxokoxoko hi ku ya phambili hi ta byi kuma hi tipapela hi to mi nyiketa toho le ka Mariya numeri 1 mintirho ya vapostoli Varoma 1 verse 3, Varoma 3, Varoma 1 verse 3, Mateus 1 verse 25, Mateus 1 verse 25, Luca 2 verse 41 until 52, Luca 2 verse 41 até 40 até 56, João 19 verse 26 a 27, João 19 verse 26 27, mintirho ya vapostoli 1 verse 14, mintirho ya vapostoli 1 verse 14. Mintirho ya vapostoli a hi komba la ange loko va hlengeletanile vadyondzisiwa a va tshamile va rindzela ku ta hlangana na hosi Yesu. A ku na va Mariya wa Magadali kwalano, na Mariya va manawa wa Jesu, na va Mariya makwa wa Marta, na Mariya yelwi nkulu hi vulavulaka hi yena ni vana va yena hinkwavo a va hlengeletene la yena, lava vasikisi lava hi kalaka hi nga kombitiwanga mavito ya vona ku hi mani na mani na mani na mani na mani na mani, mavito ya vana lava Mariya lava seji lava ma velekeke na Josefa ndzhaku ka loko a ta va a beburile Jesu Kreste hi moya wa ku kwetsima. Mariya a sala a chada muchwadi wa ku na Josefa va veleka 6 wa vanana kumbe 6 wa vanana, 4 wa majaha, 2 wa tintombi, 4 ya majaha, 2 wa tintombi. Loko hi la ku apatsa ni moya wa ku kwetsima nga Jesu Kreste hi ku rhumini na Mariya ku humele 7 ya vanana, hi patsa ni moya wa ku kwetsima loko nga Jesu Kreste. Vana va nyama va Mariya i 6 ya vona. Hi leswi nga khomele swona varhandzi va seketeli va Nongonoko buku Yini ka siku ra namuntlha hi ku ya hi xigava xa Mariya numeri 1 nga mana wa Jesu. A huma ka yena Mariya numeri 1 ya ka Mariya numeri 2. Mariya numeri 2 loyi mi khomeleke yena siku ra namuntlha ku vuliwa leswi ha yena emitokotweni hi kombetiwa hi ku Mariya numeri 2 i wa nsati wa Kolopasi, makwawu wa Mariya. Mariya loyi wa nsati wa Kolopasi a le makwenu wa Mariya loyi wa mana wa Jesu. Swi la ku vula leswaku Kolopasi a ri sivara wa Mariya loyinkulu hikuva a teka entsongwana ya yena Mariya loyintsongo. Laha hi kumaka le Bibeleni hlamuseriwa leswaku ku na Josefa loyintsongo loyi a kalaka a nga tiviwiki ku a endlile yini hi ku ya rito la Xikwembu hi ku hi vufakazi ra Jesu. A le n'wana Mariya numeri 2 Jakobe loyintsongo swin'we na Jose. Hi vona lava hi yena Mariya wa vumbirhi yelweyo loyi mi khomeke Bibeleni. Hi ku ya hi tinhlamuselo ta Mariya wa vumbirhi ka Bibele la Testamende leyintshwa hi nga khoma John 19 verse 25, John 19 verse 26, hi tlhela hi ta khoma John 27 verse ya 56, John 27, Mateo 27 verse ya 56. Hi tipapela leti hi mi khomeleke tona hi ku ya hi ku ti ta vula katsongo hi mhaka ya Mariya wa vumbirhi ka ta Kolopasi. A huma kwakwalaho ka Mariya numeri 2 ya ka Mariya numeri 3. Loko hi ya le ka Mariya numeri 3, Mariya numeri 3
i Maria wa Magadali. Maria wa Magadali a ri munhu wa xifuvi, a hi leswi swa yena a humelelile. Hi yena loyi a nga suseliwa madimoni ya ntlhanu na mambirhi hi Jesu Kreste eku hundzukeni ka yena a zo a tshemba Jesu. Hi yena loyi a tikombeke ko sungula Jesu loko a pfuka la vumbirhi, a pfuka la ku sungula eku feni. Hi yena loyi a qaleke a vona emongo wa Jesu, Maria wa Magadali, loko a va a pfuka ku feni Jesu Kreste. Hi ku ya hi tin'wadi leti fambelanaka na Maria wa vunharhu, Maria wa Magadali, i Luka 8 verse 2, Luka 8 verse ya 12. Hi tlhela hi ta heta kuma Marka 16 verse ya 9, Marka 16 verse 9. Hi tlhela hi ta khoma Johani 20 verse ya 11, Johani 20 verse ya 11. Hi tipapela leti to hi byela katsongo hi Maria wa Magadali, i nga Maria wa vunharhu. Hi huma kwakwalaho hi ta khoma Maria numero 4. Maria numero 4 i makwavo wa Marta na Lazaro. Hi yena loyi a nga chela Jesu hi mafurha ya ku nuhela na a bonga leswaku Jesu a pfuxile Lazaro eku feni. Laha Bibeleni hi ku ya hi ku lava ku tiva swin'wana hi Maria loyi wa makwavo wa Marta na Lazaro, a hi pfuleni lomu ka Johani 12 verse 3. Hi yena to hi gwela switsongo hi mayelana ya Maria makwavo wa Marta na Lazaro, mucheri wa mafurha la yo nuhela Jesu a tlhela a mu limba emisisi ya yena na a bonga leswaku a mu pfuxele makwavo Lazaro. Hi leswi Bibele yi khomaka swona, yi khomeleke swona hi Maria wa numero 4, swin'we ni mintokoto ya yena loko hlamuseriwa matimu ya yena. Hi huma kwakwalaho ka Maria numero 4 hi ya ka Maria number 5. Hi le ka Maria number 5 kumbe Maria numero 5. Maria numero 5 hi Maria wa Jerusalema loyi a nga yini yingwe yi kulukumba swinene le Jerusalema, mana wa Johani Marko kumbe Marko hi ku ya ntolovelo wa tihlayo ta leswi a hlayekisiwaka swona, mara naye Marko a li Johani loyi a vuriwaka Johani Marko. Hi yena Maria wa ntlhanu yelweyo, hi yena loyi Pedro a nga ku loko a huma ekhotsweni a ya gongondza ndlwini ya yena lava nga ri kha va yimile kona va nga tshamiri kona va khongela loko va tatwa leswaku Jesu Petro a khomiwile a le jele. Va tshama va khongela, a huma Pedro hi jele a ku ku ya ndlwini ya mama loyi a ya gongondza kona. Hi laha va nga hlengeleteni kona loko va ri ka va hamba swikhongelo leswi swa ku khomiwa ka Pedro loko a ri le khotsweni. Hi yena Maria numero 5 yelweyi wa ku pfala la ka Bibele. Hi nga ya hlangana min'wadi ya mintirho ya vapostoli 12 verse 12, hi leyi to hi gwela katsongo hi timhaka ta Maria wa Jerusalema wa numero 5 kumbe number 5 kumbe numero 5. Hi vona va Maria la hi va khomeke le Bibeleni lava va nga ni hlowo ta tixaka ta laha ku nga za ku huma vuxaka lelaku Jesu a kheta Johani hikwalaho ka ku pfumala ka yena Johani ni le rhandzu la yena ku wena Johani u ta sala u ni hlayisela mamana. Hileswaku Johani a huma ka lixaka la ka Maria loyi enkulu. Hi yena loyi a nga hi a ri xaka, a va ri maxaka vanhu lava. Va Maria hinkwavo hi vulavulaka hi vona laha lomu ka mitimbala maxaka na Maria numero 1 loyi wa Mujuda wa zukulu wa ka Davhida wo velekiwa etikweni ra Judeya eBethlehema wa Juda wa France. Hi vona va Maria la hi nga mi khomela vona siku ra namuntlha varhandzi va seketeli va longoloko buku yini ka timende tinyana titsongo leti hi nga ri na tona
loko hi la ku ya hi ku hlamusela mitokoto ya nhlokomhaka siku ra namuntlha leri nge hi na va Mariya va nga ki bibeleni na hi ku le ka n'wina le ka hina hi ri hi ku dya hi ku engeta leswi nga mi khomela swona siku ra namuntlha swi yima kwala swi fike makumu na hi ku le ka n'wina varhandzi vaseketeli va Nongonoko Buku Yini ha khensa lomu hi sapotaka na makumeka mi ri kona na hi ku loko hi nge selela hi famba a swipfalo swa hina a hi pfalanga swipfalo swa hina leswi swi mi fanelaka ku mi hi kuma ka swona loko hi ka hi hacha ni loko mi hi lava ku hi vutisa loko mi hi ni swivutiso vutisani varhandzi vaseketeli swipfalo swa hina loko hi huma la a hi pfali loko mi nga ta gongodla mi jika mi ku hayi tihofisi ti pfaliwile hi ta vutisa mani hi ta vutisa kwihi hi siya na ku pfuriwile ndzhengu la ku ta fika mi ku koko hi ku nghenani se mi hi hlamusela xivutiso lexi mi nga na xo xa ku mi ta vutisa yini mi lava ku hlamuseriwa yini nako loko mi ta hetelani swivutiso kumbe lomu ka ma-online kumbe hi lomu ka tifoni hi hlamuselani ku hina hi lava ku vutisela ka Mariya namba mani hi lava ku vutisela ka Mariya namba mani hi ta kota ku hlamula xitiviso xa Mariya a xivutiso xa Mariya loyi u vutisaka yena u nge u vutisa ku Mariya leswi hi nge swi te ngengere na u nga vuli ku Mariya loyi u vutisaka yena i Mariya namba mani a hi yeni hi tinambara loko hi lava ku nghena swivutisoni hi vutiso ku Mariya loyi wa number 3 kumbe wa number 2 kumbe wa number 4 kumbe wa number 5 kumbe wa number 5 kumbe wa number 5 ku leswi nga ka u nga swi twisisanga leswi swi vulaka ku nghena hi ta kota ku ta hi xitamele xivutiso xa Mariya yelweyo u vutisaka hi yena hikwalaho varhandzi vaseketeli va Nongonoko Buku Yini hi nge loko ku ri hi yima kwala siku ra namuntlha na hi ku loko hi lava ku tsala switsalo a hi tameleni switsalo hi tsala hi misiyela tindzimana hi ta ya hi swigawu swa ku hi Mariya un'we ku zo ya fikela emakumu ka vona hinkwavo va 5 le ka Mariya wa number 1 a hi khomeni switsalo hi tsala ndzimana ya va Roma 1:3 ku rhandza ka wena u nga funda u yima kwala ka ndzima na u vona 4 loko swi lava tlulela mara hi ne ku nyika ndzimana yin'we se hi ta ku nyika leswi hi swi lava ku nyika swona mayelano hi Mariya loyi wa ka ta Joseph kumbe va Roma 1:3 lerimi la Xiputukezi lolelo hi tlhela hi ta mi nyika Matewu 1:25 Matewu 1:25 hi laha loko Josefa na Mariya va ri Jerusalema va lahlekeriwa hi xihlangi xa vona kusuka kwakwalaho loko va sukile laha Yiri a ntokoto wa mihlamuseri ni Bibele ku tiviwi leswaku ku endlekile yini ku za ku fikelela muchadweni wa vona ku va chada va hela mara loko ku ta ku fikelela la ka ku Joseph loyi kona Mariya a kuma exivuriso xa n'wana wa ko Jakobe i nga wa ku sungula ka rungula xinyama ku eka ku divanisana ka ximoya i n'wana wa vumbirhi ku a hi vula leswaku loko hi lava ku vula ku ni n'wana loyi wa moya wa ku tsimi nga Jesu a landza Jesu loyi wa kona Jakobe hi ka nyama Matewu ya Mariya va ri Joseph a nga ha ri kona a lovile matshalatshala hinkwawo lawa ya ku pfuka ka Jesu chaka la Joseph a nga ha ri kona a ti lovelile hi tlhela hi ku a hi khomeni la eswitsalo leswi ha tsala tindzimana to ta Mariya wa numero 1 laha hi kumaka Luka 2:41 ati 52 Luka 41 Luka 2:41 ati 52 hi tlhela hi kuma Johani 19:26 ati 27 laha a nga koxiwa kona Johani ku hlayisa mamani hi tlhela hi ya kuma leswaku ndzimana ya ku hetelela emintirho ya vapostoli 1:14 hi lana va nga hlengeleteni kona na va rindza emoya lowu wa ku basa un'wana ni un'wanyana va Mariya lava nga le laha a hi ni vana va yena hikuva Mariya lava hi va vulavulaka va 5 neno Mariya loyi a hi ni vana va yena lava hi nga vulavula hi wona a hi ni 6 ya vana ku tsika ka moya lowu wa ku kundzime nga Jesu Kriste ka lava nyama a bebulile 6 ya vana la 4 ya majaha 2 ya tintombi leswi hi la ku vula leswaku a hi ni
6 ya vana va nyama ni 6 ni n'wana wun'we wa moya lowa ku kwetsima nga Jesu Kreste va ku 7 ekhwirini la yena. Hi tindzimana leti hi nga mi khomele tona swin'we hi ku ya hlamusela hi Maria number 1 a huma kwakwalaho. Hi ya le ka Maria number 2. Maria number 2 nkosikazi ya Coropas hi nga pfula lomu ka Johani 19 verse 25. 19 verse 25. Johani 19 verse 25. Hi tlhela hi ya pfula ka Mateo 28 verse 1. Hi tlhela hi ya pfula Mateo 28 verse 1. Hi tlhela hi ya pfula Mateo 27 verse 56. Mateo 27 verse 56. Hi tindzimana leti nga mi khomele tona hi ku ya hi Maria numero 2. Maria numero 3 hi nga Maria wa Magadala. Hi nga tsala Luka 8 verse ya doshi. Luka 8 verse 2. Hi loko a ta va a suseliwa madimoni laya 52 hi Jesu Kreste Maria wa Magadala. Hi tlhela hi tsala indzimana ya Marka 16 verse 9. Marka 16 verse 9. Hi tlhela hi ya hetelela hi ku tsala Johani 20 verse ya 11. Johani 20 verse 11. Leto hi tindzimana leti vulavulaka hi Maria wa unharhu i nga Maria wa Magadala. Hi huma ka yena hi ya nyikela tindzimana leti ti to kombisa nyana katsongo hi Maria wa umune. Maria numero 4. Maria number 4. Tindzimana leti kombisaka katsongo hi Maria number 4. Maria makwenu wa Martha na Lazaro. Hi nga pfula laha ka Johani 12 verse 3 laha kombiseke kona loko a chela Jesu hi mafuro. Hi huma kwakwalaho ya nghena ka Maria wo hetelela leswi hi nyikala tindzimana hi ku ya hi Maria ni Maria leti vulavulaka hi Maria yelwe hi vulavulaka hi yena. Se hi le ka Maria wa kugama wa ku hetelela wa number 5. Maria wa Jerusalem mamani wa Johani Marko i nga Mari. Hi ta yi kuma mhaka yena le ka mintirho ya vaapostoli 12:12. Le ka mintirho ya vaapostoli 12:12. Loko a ta va Petro na a kokota endlwini lava nga ka va hamba swikhongelo kona swa ku khongelela Petro ka undzima leri a nga hi ka rona la ku pfaleriwa jele. Hi vona va Maria lava hi nga mi khomele vona ni tindzimana leti ti hlamuselaka hi ku ya hi vuswikoti swa va Maria lava 5 hi nga na vo Bibeleni laha hi vulavulaka hi vona siku ra namuntlha. Na hi ku le ka n'wina varhandzi vaseketeli va Buku Yini hi ri inkomu swinene le ka n'wina. Hi ri loko ku ri hina hi ra ku yi huma hi nga huma hi kwale hi nga nghena hi kona. Ta tlhele ta va swin'we vhiki leri tako hi wa Mntlhanu wo fana na hilo. Na hi tani yin'wana nhloko ya mhaka na hi ku ri ka n'wina na hi nge se hambana na n'wina kumbe ku tifambela kumbe ku nyemuka laha hofisi hi nga tshama kola a hi tlheleni ya le ka tatana ya bonga nkarhi loyi nga nyikiwa wona wo saseka swongazi swinene siku ra namuntlha ku a nga hi phamela wona xikwembu swin'we ni n'wana wa yena Jesu Kriste. Tata wa hosi yena Jesu Kriste tintswalo ta wena ti ve tikulukumba swinene. U pfumela ku hi fela xihambanweni u fela swivono swa hina ku mani na mani loyi a pfumelaka le ka wena a ta ponisiwa hikwalaho ka ku pfumela ka yena. A nga kala nga ponisiwi munhu loko a nga pfumelanga le ka wena. U tiva un'wana na un'wanyana loyi a lavaka vutomi lebyi nga heriki a fanele ku pfumela ka wena a ta ponisiwa a ta kuma vutomi lebyi nga heriki. Hikwalaho Xikwembu hi nge hi khensi swinene tintswalo ta wena ku hi rumelela Jesu Kriste wa Nazareta a ta kuma go xihambanweni a fela swivono swa hina. Tintswalo ta wena a ti khensa nkarhi wa siku ra namuntlha hi vito ra hosi ya hina Jesu Kriste wa Nazareta hi laha ku nga heriki. Amen. Khani mambo bye bye. Hi ta hlangana hi wa Mntlhanu vhiki leri taka.